ndibwire no pe ite chubiara mia muntu amba kuthonoka ukumira njira wa ita njira so unafanya kama pate linda unaona hivyo vindole imeshikana kuriera wate turakirira njira to waikwenga ikwenga arambe 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 hiyo ndio slogan yetu no take ya magenge kiona ya Umeru kana Kenya bwana sifiwe. Na we are very happy our national Linda and our party Linda Honorable Mporo Abori. Nonto is representing us in the national government as the MP. Bibinge biyo ndabi antore na bichoga ira daraganithi na merwa bitekuluga embu biete tanjerera. Nandre national the people empowerment union to na representative. Okay agodo ko bubu ko iterwa mbunge bako ngera kinyanto. Pate Linda yeto ikono kwa me anto bakangerwa ke atwira bibinge bitemenya ongabiye throbi akindro ntore na bitena bari ko babu bwithikari ne ndene na kurero na ara twikuo si tuko ndani sasa. Pate Linda ndenda koromia tongeri bake amaketo ndene ya Meru na Tharaka-Nithi kendro bona then beta aspirant betu nabo obone waike mwambo tokevwe ni bakai then utusalimie. Nitaanza na Igembe Central. Kama kibangete kikathiria na ndaw ito yo garoma tukuwenge ture ya twekirete o general twithe ndakinya general atekwinde bwere tweche manachi aspirant bonde na tongeria tingare to kuma wandri ne baka wambu tesa sawa. Igembe Central twena bwana our chairman ni Mr. Jackson Muroki muringira ni ruwe are atekwaria akoroma anasimama hapa. Our coordinator is bwana Martin muringira ni ruwe bakele kanau. Igembe South we have bwana Baitome. Karibu makofi kwa Baitome. Ounwache amani na etha na eterogere etekia akachio rogere einda. He is our chairperson Igembe South constituency teka nun te akachiende Igembe South constituency. He is our chairman kuma kanuni nete aita garogere ntukwe rarenge atasindi ka chunero na kura 14 ake nande oyo no MCA to akachio na no chairman wa kiama Igembe South constituency. Coordinator agethe bwana Alexander Mwendia na nato mirero ya mu represent nonto kwina wara aretere Embu so bwana Royce mama hapa tu kwa picha ya Mwendia Alexander. That is Igembe South. Igembe North chairman wetu atea eta Wanjakubu Mantile na coordinator wetu Samson Babu mzee uyo bwera wenda kaunda wenda kuthimirwa ai kuthimirwa eta Samson Babu wate ukangundi watora kwa mzee Giraito number 1 agarachie tu kwa ngiri yere na manele na andalivaira mogoro itumene lakini ende ni watura ankareti nara na nwe coordinator wetu Tigania East bwana Mwiri Kikiranga our coordinator. Karibu sana makofi kwake in general kama kingentie kadhira ke. Our chairman was Mr. Kailongeri. Is Kailongeri from Mudhara teka Kailongeri Kongwa ababo gateri yote oga ngundria. Asante. Tigania West Mr. Kamanga. Tigania West Kamanga karibu wagorera maua mutindro no wagorera petrol station kagaene. Tutaweka coordinator bandaye. Imenti North we have coordinator as Madam Mugure and our chairman
ombi Mr. Frank Kameme na inya Kameme ya na inya mbete ya twina antu bele bagoromba ite au tega Kameme gate wangundi na au kaurite the ya Kamwanki pate linde nde twina antu bele very strong Kameme na mbete na andre achia inya ito ya na nomination ya antu betu bate orwanire itine na mbete ya railinda wa eguru inyawe ako pale twigara nthi umwe tuwerie unge twega abati wikwa tibo kia mageto u tutwiro te kworwanithia nchamba cietu yire so Kameme is the chairman. He meant north and coordinator is there Manda Mugure Bori twena Mr. Manu as our coordinator and the chairperson of the party will be Manda Penina toka hivi ande na bonde bagoromba ite nara omuntu wandie we omwero arera ongegirua iwo na ibo machairman omempio geta gorombete ai kologera ke bawage ya naendri baibo andene baibo kadana na tiketi tesa sawa Imenti Central we have our coordinator na aspirant wa hapo West Mr. Auselio Kaimenyi Kinoti arege yundi na are number 2 na zindi akutugurotetwo this time round ai twedete boya mno and the chairman will be Mr. Kanandra from the lower Central Imenti. Mr. Kanandra kuja kinya Kanandra na romba kia ward na romba na no chairman na twere kia meno aretro chairman ya to county bwana Julio Mbijewe na huyo ndio chairman wa Kiago wa Central Imenti. South Imenti, our coordinator Ombi Faith Kanana, our newest graduate. Na uto ina utongeria bo tutetheria uno coordinator chairman wetu arethwa ni Kimburugo the former MCA ugagaria kia mene kethia pate linda niki utagethia pate linda wala uno chairman yogama South Imenti no mwene kama na kimathi akabaga jeshi una atabanga hiyo watu huko. Hiyo ndio South Imenti. Twende Mara twina coordinators wetu baraba utongerete team North Imenti kuthiria team yonthe ya Igembe North intangazire tura okaunda chairman Mara Mr. Chris na ni kiongozi wa wana youth Mara. Then Chuka Igamba Ng'ombe together twena Amos Mawera as the chair na no chairman yo bonda Tharaka Nithi County. Then Tharaka twena Amos Murethi na imuchethi omuthira acethera AFC Leopards ayau. Then our coordinators Bateumbiro Kinya na Magondu Enjoy Makena hawakuweza kufika. Baune ibo the coordinators and the chair. Women League mutongeria wetu aeguru dene county yonde ya aritwa Daktari Catherine Kanake area retired ndaitaro wa gorra ome utiritwa karibu sana. Uno the chairperson coordinator wa eguru agethirwa Manda Mbete Bundi. Karibu Bete. Makofi kwake. Nijote kya magete kito yuracho nuichende bwa karande toko yuri kya magya eguru genda bomenya usonga na mbere. Every constituency have a rep ko une North Imenti and Central Imenti. Twete Youth League twatongerwa ne Stephen Monge autora na ugaria na anarundi Suset Kaweria
na Mongai Murombi wete Suset yare ya are number 3 tware na aspirant na ara wetu na pasireta wa Kimathi Monyo na Andre owe na itharimo bya Kimathi o na we oro Suset gaweria no are number 3 na nare torone akurubelea Mr Murok chairman ogema na coordinator Roma ugire abau Youth League we have Alfred Mweti Igembe North Suset Igembe Central. We have Eric Murethi Tigane West. Where are you? Murethi karibu Tigane West. We have Eric Kadhurima Bore simama. We have Eric Mugambi Mara ndiyo kijana wa Mara karibu. We have Pole Nyaga Dharaka. Pole Nyaga, where are you? Pole Nyaga Dharaka. We have Sara Karemi Chuka karibu hapa. Yo watu wangaira tiana tieto nau. Arambe. Tubona timwere ya na baba ngebe na tutekera because tutari turogarande tutarana boya timwe tukithiria twathiria Igembe North bakarunga Mara, Igembe Central barunga Meara, South barunga Meara, Central barunga Meara, boyo rio bichitien turenda wita wage nturere nau wetu nau tu ina national chair party leader ya county leadership ere ya chairman yetu ni COS yo county ya Meru kiama genai kou utogana ate kumya ete itozethera muthira tesa sawa kou barato tangaza waibua tigania wapi wana Muroki buretara bubwethie team, then we create a WhatsApp group twanjire kubanga aita turenda kurumia Meru na ngari chietu kutwege wendore yako none anga yekira nkobia iri akaria ure ya Meru erego le anga yekira nkobia erego na tutena thina na Kimathi ya thirikari ne be ya bayekira scarf nkingo igethwa ye mutwa bakari tukari orego bugwendrou kaigo meme ritwa ogawa ngwetigiria wigaranthi rito ngwetigiria wigaranthi kaigo kala kange bwana igo mutoro tuthanie mai Mose chama igo imara Mose igo okay bwega SG mutongeria wetu kiama gitu kia Nopeu Honorable Mpuru atongeria bonde pakiama kia Nopeu Arambe bwega beta wa Sarah Mike nkuga bwega nontu bwa responsibility and I'll call on the duty na nkugi bwega nontu bwa kuthithiru ntuko ya narua. Thank you very much. Ngwetikia tu in another time to talk. I'm an aspirant. Okay. Baneso asifiwe. Arambe. Mimi sijasimama gidi lakini nimekuja kurepresent Safira Nkirote as a representative, as a PA. Thank you. Our party leader and protocol observe. Arambe. Marito bita wa Mwiti Alfred Machuma fumite Igembe North and Aboi Ward. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Arambe. Nyombeta kwa Amos Mawira nyumete Chuka ngwetikiriria na neto kulongamana na antu makwa machuka tubangane. Arambe Umbeta ni Kimburugo kuma South Imment na ndegwetikiria gitikeu and authority chairman. Wanachama Arambe wakucheza na General Kiomeru wakucheza na kiama gitu Arambe kaimenyo kinoti kuma botho gochwes na ndegwetikiria gitikeu
Asante. Arambe. Beta wakameme Frank Munene na ndenda kuga niki nontu nkethirwa ndi first born ono peu itue byakwa ntima isti 13 byaka imenyi 35 bekinyotara 35 naje ntima isti taunine nkethirwa ndi okuruka ko first born ono peu mheshimiwa Frank Munene kameme. Asante sana. Haya, Arambe. Nyogo wakara. Nyogo wakoi. Bitawa mugambi kailongeri. Na ntobetu ndendo bura bukaigwa wasiwasi. Kikyo kiama kia uma. Onde kailongeri 2022 karote ndaromba kuna ndarende bene na ndakinyo kuo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndio ntobetu bukaigwa wasiwasi. Kikiama kila kitu chunani kana uwa wakinyanto kiama kene kero itonga. So my friends ndendo bura orwame ogemenya ati into gyaku kiro bangirite kana kiroto gyaku kiro na kyo mega kinyanira nonto ikyama kyo mo na kyo na oche thamporo kinyaga bwa ui kinyaga enama kinyaga itia no gaga enama. Asante. Thank you. Asante. Aya Bwana asifiwe. Weka mkono. Arambe no peu. Asante sana. Mbeto mwiri kiranga manager Tiganist constituency kana manager ofisi ne Mheshimiwa Mpuro Abori na kongelwa kangi ndara yare akindogo ndaitwa coordinator wanopeo party Tiganist constituency akwenda kwira antu baraba kwa ile kulwa makiki yetu timu ko nane ancheleli general atharimite timu eki atharimana kithumba baraba ombia kwa aria baraba mami ba okira na ikankwenda obaira batu atogwibanga kuthungutha mbere karingwa baraba ange bakiwa banjire watata miringiti na mibuto ba okira tukaitha twenyeri twitite kwende bukiawi kobwa bura twitite kurumia Meru County bura twitite omirumia ko utibange bakaria no batwi no ntuke ikionka kiama kia Mumeru ikionka kiama kichereria ikionka kiama Patelinda arowa na kianjirite Meru County twitite mwanka muthia Mungu amuthari mesa. Asante. Arambe no peu baba mpebeberia mutongoria ura ate maendeleo baba mbebeberia kethirwa ni Mpuru baba tucokerie kethira imorogi baba mbebeberia. Bwana Yesu asifiwe. Oni mbethera ndina ochamba nonto kwira wa follow the master ndenda kubwira atiri Kenya nsimengani uwengani ndenda bugomberi na general Mpuro Kiomeru eta constituency ka county riko atwarutharia mbere president kinyaga atwathithagie ou mbona irau na TV nkona nkaigwa gwe kethania aya wakanya tetunyawa so oni ndenda kuthingata makinya jaku ombera kinya muntu ngakinya ombera ringa karinga ni tetega hata ngoja ira konene ibwega. Asante. Okay. My national party leader Bwana Mpuro, the office of deputy president and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arambe no peu meambwele oni onto ndendere party leader Bwana Mpuro ke mutongere rosafi na mutongere okyao ya naembe agethera kana gatina biese school fee agwa kana gankurira school fee mutongeri ngwembe ari taga tembe aloi murungu akairia mutharima bingi yake akuja ntomerie kiendele yakwetu no mwanka mbisobu aromye kiumia Mpuro ambe akaranthi muntu no kawaida loi muntu tongai bonge ndirenda kuwa u batwe kiamene kiturike no peu biatumire mbenda Mpuro ni musore ondan kile karitho uratwendete muno egembe centro muntu wiro safi ya Mpuro na mwanka thai unda atwire ndo Raila Odinga lakini nonto ote muntu wendete osindwa twasinda wankarara ntitoro karia ntugwitha to mami nteta nguwe na stress round ye 2027 daure nte ami te wenda kwa tu stress renge ne tu. Asante. Nonto wa Mpuro iboya. Asante sana. Our able MP General Abori atongeria bakiama barabangi bare mbere yetu members barabara ya number 1 kuma ntura meanya tuende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arambe no peu uikwe kintu kendi arasia
kiama kia no peu kitethi no kiendia kinya muntu injetie na iche noi Bwana Mpuru kalika monywa rukwa no twatura no kwetu nara na ikarombete kura ibindi biele kakiasia na birato makasia kura kakatari kia mene kikiriki mukai mara ba usieta independent mara ba usieta ngambi nende na kwikara umire mbere karingwa ikambethire mucie kwirugiri rumwe karoga rugika kamatite mwate kwa kwanda kera kwa kwikutukwita semia tenti kwa ibo wasiwasi tebo twenyumeko na nontu bwo kwenda ndiendo bwira antu betu tutenyuma kwetu igembe central Mpuru onto aburi bure tenkele sao kinyauke antu batigania east ba itaruin koma mwako 2017 ibekira ndande ba betine botonere mwanki boke ya kolo boka siati Mpuru onto aburi boete ke wakuruinja kwa kuruiko kankwa ndo bwira Mpuru ya tura akoronko na nteto siandiaria tuwekera ntomorome endewa kwa loka kwa nkuru mbureria injore na machikichiki tomurenkera atora irionge eitarite kura ya twira muntu wita metho akona no Mpuru wora akuru na teto kwethia tume Mpuru nyuma Mpuru ate ya wetu kiotene atwira ntomwaringa kura togeria nga Mpuru atwira nyonto igwa maiya ite wonkeka orionkoga watu mastaitesi konka maira asante leka Mpuru atwira ni ukweli kiama kirake turake tomio hemero ni ondoni twe Nairobi karote na kumenya ndaberere mwekuru nyonto ciere maiya kana na bukayukiete kitu ingredison ine moro monyo ikwagarire buo nawe tomate ni mukoye mbua mantu kanisa na yakarika antu patigania antu begembe central antu pa ratu inabo kirikia makia no peu okeya huku muromo yonge no ntu bakunenkerwa mbesa na turenda kuwa murungu akiba shorware tariki itwe nacio twakamata kiamakia no peo na Mpuru weto kethera kakuwa ambua sembule tukawe ende uru twamenye Mpuru mwanaume kwa mwiso kinyipini Omeru atebati kwa wonge mwanaume yako hapa na kankwendo bwera kethibo kwenda mtoto nithiri runte kethania reka kokioke ruyu asante mzee asante chair all protocols observed. Arambe. No peu. Arambe. No peu. Aya. Arambe. No peu. Aya, nte ariana inyambeta wa suseti. Orabo ibu nkuromba kikura na kiteke no peu. Non tubo ambi kiteke kitena kiama kitena roko kinyaro riko. Kana bora ibo roko bwe. Ari. Ina bo ibu Mpuru akiweto na manto ya mai. Atre. Ko no abo ko ndaira bora ko soboria. Ko kinyenjira ikarire itakandika Meru. Tukia wikanda tukilokireto ni Mpuru shikabwo tibuo ko utomothia teni tutambieni kiama keto tukitangaze ni tutiukira tibuo na bondombere kura kinyabo bwana uko nge tibuo arambe no peu asante. Thank you for the interest of time tunkona ituingire nyente ari nkona na tukaria na nya gontu tukaria inge baba ya aspirant apate Linda na atongerie bonthe ba no peu arambe imbi toba itome na uni ngwitigiria kusukuma ngurundu mweke amagia no peu igembe south mbumite na ragacio ora mwana karote obwira kure iro obwira ira itego wa negumi chiche ure lakini kantari na onkaria ndetire na toama ndete na independent by the way lakini thai no nto twina pate Linda tukumba kinyila ibya ake byongweria na inkomenya thai kinya waga uambu kinya wake ya nombi ibo yanga yabo thadimi sana alambe kwa marieto mbitagwa honorable CK
litoluni antu ba mara vampere na gwetu na mpolo wa boluto amenyanire 2022 wonka matana ndege era munye na kwenda kuthikio ro kwa emoji munya mwajo kiende guta mukange mpolo anka matanginya kwao ntona muji mwake muthemboria no mnde nkuona mpolo akijibu mtu fulani alamu tena kunenga mtobesa mposile mpolo abole kaloki ileta 11 ntayengeja au mundi ndi muposi account ya kwa jiona ndamutagi no mpolo abole ni ila wa Mount Kenya hii mpolo abole atikiraga kwegita lenge tena gwetu mala urumia ndala maya tigwena mwankyo na una uruma kana u kwa mpolo abole nikirathimo ngo yatonenkereze gitale twemo na mpolo abole kale makawitagia nte magoro mako mena ndai mbonio na nimitagia asante otherwise thank you very much toka na ngwetekera bula bunde mpolo kauga ni ngwetekera thank you asante Arambe no peu betaro mwendia nungamire Alexander mwendia asante good Arambe no peu okay thanjere tekio ndo kuya mutonge ukirenjera kuria no peu na aru ngwetete Southern Sudan penalty anto ba kwa rumba ba sugure kwa ndi chairman zguruna keke bidai ukoko yon liungire muthako kwa u machiara kwa ya no ndo merete nathu na inchere nchamba ukambona cheke ya ureli mimi ni athari kama mumbu iko namna hii mwashimiwa ngwe tuite tendera ntire ndabera tutirieni geteke baba mburu bambetere the bestinji mali tunaenda usiku ndaita ndibere u overkevi no peu asante mbengo bie komi mbetachio Southern Sudan beto asame muturia mborio wambera mbita muntu natho ngapita noe asante Arambe no peu marito yo ngoi Kirimbanat na rea kwele ngombe tawakamanga uni ngwetegeria mwito yo kiama na witania mwakyo mheshimiwa itoyere na mundu ari namba 2 ndene mbewat mbumite mbewat na no mwanka eweganya kenda no ABCD uigwa secretary asante pea huyo pea mwenzako Arambe no peu Yeto yako imbugere kaire Catherine Kanake kuma Abo West ambuge mbere ma for instructions de gwetekeria mwito jo daewa ambuge Abo West Paterinda on the aspirant de nyuma ya Auxilio Kaimenyi the kind of member and a supporter of party party Abo West mweshimiwa nwene itokwendeta mono none wale no Jumatatu nuonere na nuonere ona kwa kanene ore ne event central ekwendete kambuge ontwere de a professional twere gwita kugena thirikari na intwere mpendete siasa ciaku mweshimiwa aito twere tukwendete mono kwa winyana ale turari nya baba ingogine no bakwendete ono era ira weto mero jo gwaria bange bauga na tugaita ngogena kiama giki na ndikuona aspirants bonde barabara yana arua they are equal to the task asante na ikuona bonde bobejete county assembly asante sorry Arambe no peu Kabo nogere hapana kinyanki maisi yede ne atabu kadreja tabu tuchanga mukimu Arambe no peu ibwega pate leader wetu na atongeria bonde uni Esther Mugure irori etara yakwa itugere kiama giki ikio kiama kiria kia mumero kuma ntonyeri mwanka thusite uma na twauga kethra uria you are very special kiama giki na twauga we are ambassadors bakiama na mheshimiwa Mporo atogo promise nije tore achore baku onde mumembo kiama kia new don baraba kombore mero na tukwenda gukwira ora twakomboere mero kiama tugatigira kona cionthe cia mero tharakanithi kunthe itukwaria ende tote kuga inyakonge tote kanto baterongama inyoro kethra arongi Mombasa na kiama kia nopeu batwe tugaikinyio nao tutigire tukujukia kiama asante ibwega sana Patrinda wetu mheshimiwa Mporo Abore, mheshimiwa Gideon Kimathi
na tongera bangi secretary njori bwana Karuti tu ukaria na maiki ingi nkara ya nombi wa mbaya anda oye kekano era guthiria umthithinya wake te sawa inkomenya mbuga tomba kwa kanya kangi no to time ambuge point ciakwa injire yake ambuge mheshimiwa Mpuru ibo kana to bakia magiki batu tu emero to experience ukarabia mabia ikomono to eja PNU to atonyithike ikibake PNU to eja TNA to atonyithike Uhuru Kenyatta TNA to eja kaire Jubilee to atonyithwa Uhuru TNA to eja kaire William Ruto atuikia Karenjin UNDA te sawa round yetu rene nyaba ya batonya kiameneka no pu to kwere no na ndo baraba experience te baraba ete aspirant na bia mabia ome ibare te thina nyingi muno chamwe koro go to Benina arongi kura 2022 ekoroka aja kiama kia UNDA manzo yake amuthitherie mwanga naru atura kurigereti anto bae mwenda ndene kirwo nari lakini muntu eja na mbesha anengera mtungi utwanira DCP aja amutaome ayo kia mbesha uwa urira njirene na tukizukira kwenda kuuga tuina secretary general wetu Karuti tuina party leader wetu kiama kiki aikari aspirant betu inya bangi bakeja bena mbe chigwitika mbi oroje te sawa bakeja kunengera tikiti anto baba kurite kiama beja kutunya tikiti tukwera na wantu betu ninde romba edera mtu ara inyege go inkarenda iya aye weshima na ntubangara cia wirenda iya edera ndo ibo mwenda kindi kiranga romba aspirant betu edera no kwenda kuchinda giti sheria number 1 in ground ukeja kwetera ipeo ya kwa kura wezo ina kiama keno peo waturinga ground ine kuna rori tonya ground ine uturetera resort njega Oni ndienda ndatonyero inde muitone nkauma muitone na iro ngenya kireruki na nende nkaresa sawa mwanga yanga anya gitekero iro rera ke mbio ke MCA tukora wantu betu na ni kwenda kuga umweshimwa na tukakare kya magetu na baatu tutikwenda utonya biamene bingi byantu bange tukakura kya magetu na ne munduro kwenda utwenderia kiama atuikia giko kaire raundi nyo mwiku atonya kya meneke no pe wathuriro kya meneke no pe na ndi ari unti ukira ndira mweshimwa methekare nturi raundi na toro atuikia biamene atuikia DNA atuikia na atuikia tinyakano atuikia kaire UNDA atuikia biamene bingi raundi kya magia weke ukya DCP akare yako nao inyakura arombe na au na unyere tukora no onto kirangi onda ugere unonto atu kama dambaya ageta kuonda akiama eja akiama ageta yakanyomuna kiama bali tukaleta kiama ne gore to peu bali tukaleta kiama ne kandi kayundie itukomea mndura tukuwe twara bakaimeni ara tutitekiria mantu ametheka kairi ndene mero kwejo tuthunguma kabiama gyake ejakyo. Thank you so much karina dire more than asante sana. Thank you coordinator ko bore Paterinda Mporo abore Mheshimiwa Kimathi Gideon, all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta kwa Penina Kinya kana chia wa bore nara Rwanda rwa bore na otore tugwaterete kiama kia no peu na mbuge Bwana Mporo ekeja kwethro inda ije kiama ke 2022 no ntukio kiama kia ordinary people kia mtoka wainda ikio ndirenge tonya nakyo lakini onto ntare ndio kimenya na ndio ngokemenya ndienda bure na aria no nto mwanki jwa mbetie gwakana jwa no peo wecemania muntu amwocemania kana gakuthitherio no peo no ntukio kiama kia mtoka wainda muntu roerwe tigiti kwa UNDA 2022 inyani ngwende gweta ndarunga independent inda muchindire aere number 4 so coordinator wetu abore auga anto bara bakendia kiama giki please bakeja gwekwa nyuma para bejete na mbecha bekwa mbere batu itokarue kiamene tukiendie na imbije bore na aria MCA batano nyatwaga tukaga mwake bana twena bobore. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kiama giki kianto bakawainda mwari ukira mwari ugotwinaira mukami mwari unda muona njoa karega kagira tumenya pendera kwenda kiama ke taka mwana ona kiama taka kareka anto bakawainda Bwana Mporo baba anto bakawainda na kiama na mbwere anto beto ndene Mero County anto baraba ingei ibakawainda Murungu abutharime. Asante ndio baba arambe Marieto mbeto Patrick Kananda kuma Kiago mtu ore gitara impeachment aringerwa thimu thethana jotu kuthasta akerwa
saini ni kuendeka 500 na marietwa na namba jibande eginya rasta nkethwa nkureta chionde niwe uju arambe no peo twina usio kaimenyi tokarita nguge sentimenti mwankano peo yokire bendera ndiandi % ginya gitarenge bwana Kimathi agitonya kanso gitarambera ndeka nyakine kwinonda aturaga ndatongeria ayuthi mwanga atonya gitine. Bwana Yesu asifiwe. Arambe no peo. Asante sana chairman. Through the party protocol observed, no peo the party, I declare to support the party and our conditions. Kwa marieto mbetawa Mos Murithi Kanamashu mbuge general wa na timu Kenya ya Futimbo from Tigania na ya Tharaka eneo na nasapota. Tumshukuru kwa hiyo. Tuli amwe nga support kiama and our conditions. Asante. Alambe. No peo. Alambe. No peo. Pati Linda na tongeria betu bonde barabara aja. Oni malieto beta wa Betty Makena. Ndomba agitintima East. Ndombe etama itajaire. Frank Naize. Naija atensinda na Luero. Leonde. Ngangana nkiona kure nkojo kyankana namba 2 ende nontoneke ikolingana na byama bilambe dhala ndombe tabyo byama bitebu ibye na kemenyano na nalwa ilombugera nde gwita nkobye njubiri ndekera nkobye no peo nonto kyama keke kolingana olambije paterinda weto ipate imotongeri oto kemenyano twata mchunja na munene nonto munene na ambize ndamo chinda paterinda weto akampa mbio certificate. Otherwise, tule amwe na tukaendelea kusupport kiama geto mwenka 2027 tuethire twe makandidate jama inge ja kiama kia no peo na tukuluka na ale assembly. Asanteni. Thank you. Arambe no peo. Weka mkono hapa arambe no peo. Okay, oni marieto mbita Eric Murithi kana kaba muri ndo akuma Thwana Ward Tigania West. Bwana Yesu asifiwe. Oni gwetikiria wikira iratu biuka rute na tukarita ngwe twina chairman wa Tigania West na ara Thwana itende buretera rukiri thasta. Roki thasta itekinya ntabo nenkerete. Bwana Yesu asifiwe. Utengwire haraka rute ita ground yorie na ara ikwerea twina party leader tureta atia no peo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Baba mpe baiberia mutongeria ure ute maendeleo baba elirwa ni mpuru elirwa ni manu elirwa imama wendi arambe ai ngaga chokera kairi na bui tweke ninja rau arambe ai karote oni andetekeria Isa uga karote ngwetekeria oni betaweri kikathorima kana MC Happiness nani mpumete nara kibirechia nare orari igoro bwana mpro ndirari ga safari akiangainda ndere kurira nte kinyete kiathone kiu mpro arari nande bodi nare ura kibirechia turi amwono utongeria bwa charindi mama wendi na coordinator manu ankwire mpuru nare ura bodi tureta twebio thurana ya bionde tugiye nioni tureta twebio thurana ya bionde no ore okeja kiwa gote no pe tumwere no peo murungu abutharime. Asante sana, asante. Kwina aspirant bangi batukaria ya aspirant na batukaria naomba mkuje pande hii barabate aspirant bangi bonde aspirant wengine we aspirant utaria utaona ganya yuibwe ndende barabateraria na barabaria ndakinya Happiness atawetha na kwenda yoni na aspirant bonde retain kobia egera ngobia egera yegua
Ekera yegua. Aspranti haraka. Ekera nkobia. Ekera yegua. Ekera. Keke. Ekera nkobia pate lindre yo munta anto nkobia pate lindra. Munta anto nkobia kumta. Pate lindra. Keke kumbe kama igyo yo le fafa. Manu. Upera we. Ba kwa Aspranti ba yabonde. Kama ringo nkobia kuringwa. Choachoka. Ayo kuringirwa. Choachoka njerera. Itaitau. Tuiteu. Manu choka njerera. Choka u. Nawe belio. Songa hivi, songa huku, songa kando. Songa kabisa. Totore. Yeah. Totore ya. Check. One by one. Chairman. Patiana kofia. Chairman. Tia. Dharania. Omo mbiche une kimataifa. Kendra onekana gukumirwo kia mene note. Iyo nkwenda begerero au. One by one. Wareto Manu. Ruirero rera. Makofi na nuramba. Very good. Huyu anaitwa Johnny unaomba? Timau. Makofi ya Johnny hapa. Mtu akaringo mbicha smart wewengwa. Oune mwendwa akira ng'ondu kumoza mboroyo. Makofi ya mwendwa papa. Nambero hii wakili. Karibu, huyu wakili. Weka mkono. Very good. Kameme. Waringo wachoka nkabweta etera. Makofi ya mheshimiwa Kameme. Asante. Karibu. Njina na wand. Mbeo, Ntongai mbeo unore tu. Makofi ya Ntongai waka. Very good. Waita bogaringo ya mabwende. Mr. Kananda keo.
na thona no peu no peu no peu no peu no peu no peu Okay. Asante. Thank you very much our husband. Asante. Senator wetu wa tuketi. Nataka tu okay. Our party Linda. Our party Linda. One, tusikize. Tudhikirie nikiama. Arambe. Senator wetu wa Tharaka Nithi awe na nyumba ciawe chuka akwenda twita kurura kiama. Iwa karangi yake twiteka kuwondura kutwethe. Tuthitie guo? Tunaenda huko so unaona kala ya chama utapangwa uende upake rangi sisi tukuje tufungue chama. Si ni sawa? Tana introduce ya Mr. Okay. Nataka kusema hivi. Dera kwa in front of our party Linda. Orande bwirire nobuo. Ngari cheke ama ili ariku. Wewe panga ground yako. Muntu nakinda na ground yake na ariku. Itu mengetine to yeitebie please. To get. We can have seat please. No tokarende. Kwena itea. Watu wakae nyuma. Asante. Nkuwa the reason why we came here tuijere nonto bwa utongeri bwa kiama ndene ya Meru na nonto bwa aspirant betu barabara ya kenda tuchemania na tumenyana. Then after that tubanga NDC ya kiama ketu delegate bonde. So reason embere rayo tumite tuya ibona utongeri bwa kiama puchemania na party Linda na tuchemania ture aspirant bakiama ketu kenopeu tubwasua wou manwa kiama ketu gite tuteringa chenga. Wewe ambaye umejenga chama, wewe tikie party Linda na Arua, wewe tikie kiama kenopeu are wona ne loyalty ku na wayanda kuo tuko na wewe mpaka mwisho.
So weta wibwa baitome kaeni kwa chama ndani kitu tarataria uteta certificate Nairobi tocha inaira to yaira wa mtakuwa mnakuja hapa ofisi ile yara ndene au ne ofisi yetu eno peu nengere mekinduri. So bwana baitome wewe uko hapa kamemenea na TV teye There FM na Mero TV bibyo bielle bikagikicha toti atobo chineka itene nawe kendra uthigirika every day eyo showa presenters beto ba Annabel ba Mwirigi wako hapa mpatiane namba zenu tiendie na TV yetu tiendie na radio yetu ekira There FM ire au ne 101.1 nebuo 101.2 then Meru TV toyau kesiginet ibibinge bokwenda potene kwega nyumera katora Meru agwa no kendie muntu women rep kendie muntu nyumera aziekera mbiroro ile seba morio seguma 2013 mwanga na arua ibo kurika na manto yau te TV yetu tetumera wewe njiweke let me tell you wekra status na wekra Facebook nwete Meru TV anto ba antora ye nubonde bare olele Meru TV anto bona oro etatea okuthithia kakwebi mbere kia magere ko kenge kia kwa platform egweta TV no chiendia kwekeo na kithote kwenda chiendia yeta wekire speaker mongo witangaze ntukwemone ne anto bana ba kuthikiria anto baumba kuthikiru ibo wetete na ngare ntukwemwe ne anto bate uyora ngiriyere ne ngoke ya goro mone ntukwethoko lakini TV ne wakoloma kuo ndareka ithano anto ngiri ithano pa ukuona ukuwa within a very short time. So TV iko hapa, rendi iko hapa, tengare ya Mutemba, tera Land Rover, tingaringe na bikibiki ireo imbibinge bokwenda kwebinge na ndega yenjerene ibogera nga umbera yenjerene. So the most important thing ni wa loyo no menyakane akaguria githagene na uo kiwa no kuromba kura no tora tukumenya itukumenya mutanda wene kenda antu beto banjeri obweta kesho na to anjeri kuya kesho turenda no beweka ita na kesho atwinde tukuwenge tukathithi ibanda kwa kameme tukathithi kwa mbete tukathithi kwa baitome tukathithi kwa kaime ukiwa 2027 ya Kenya no peo tuyurete nturene antu baribo no peo ologete no peo. So the most important thing tunjiuze to tayari uchiendia omeochiendia nyapate linda tetha na thina kinya kwaku ati na kwibore to ire kweto tere unoga karote ande boritaneka kinya kanisene mtoro rita tithe ya maingi ne chunjike katho ya maingi pasa thakenda riro giro tuku no arika na muno baba tharima karote baba tharima mutharime ororita ntuko imbi oroterita tera izinya pasa amurikana kinya kanisene example ikia nawa cia nawa na barabara ta tithe na ichunjibie 10 tuko chiondoka ibona kanga ni yako eto kindio ni kimathi ka bia ya maingi mbere pastor ne chunjike nkatho lakini ugethote apio tetatia uterikaneka kowo karika wowo koyora mitanda wene na antu bekweta muno no bwantu babangi bakenda kuyokwira iyo kihameneketu iyo nawe be yo weta bere indrakinyire ndi nyumba egwera mbogete ndakinyariko na oni para bana ndhikiria ibo ibiru entuko inge TV na kiwa wana siasa babe merwe bombe no tukosane abo uteo tutithurana no kinyawe ende mporo aburi ngia kuibo kwa tumba kuatania mbanjiria kuura mbere tu ya kuatania mbitete tutegio chema ni tuatania noe one bomwe ibaba boya elementa boya dhato ipate linda kuntenda tuatania na ntenda tukosana. So watu wangu na waomba ingia ndani bwana Ndivendi tuite safari bora atesho tikati kwenda na kuendelea po tayari. Mimi nimeona tuko asprati we ite orara watu kama majority no ntabara bare tu otekirie na babare thiri nte kuona twechoka nyuma nino gato kumakuo batu no to produce speaker next 2027 speaker are yau speaker na to tara speaker o me to itebire inoru ka
Itebira inoru park. Bira inoru majori. Wow. Tutenganganira. Kabo dora ko datu na bio. Wada ko datu na bio. Na toya itebiu. Ngaba noge ya noe. No mwangari tremero ngwe no ntoba ube ku wimpeni yake. Utocheza. Nibugate buo. So mimi nawaombea Mungu atusaidie. Tubangeni program aspirant baraba ya tuache maniara tuathiria tuthithie WhatsApp group yetu leadership tuache mania tuthithie WhatsApp group yetu constituency ya chemania chio yuri ubichi wingi tutoyoririe kenda twanjiria ngui tute tayari ngare tena thina pate linde tutenkea kinyero ibura iberu uwa ngare utwegira mauta te thina wegirwa mauta watila kwaria ngare yegiri mauta watila kwaria no tero wegire mauta we kwirwa negero mauta neyete kwaku watila huku mantorene kwa ndikiama nenga waitwe so weta mtu mama kirasi no ntoni nkya kwa yo ntukuyire ithatu ngutamburugio wambi natho tukuyirage mbere yonde nkuriringa nande pate linda ya na itayaro utwegirira ngare na aturira ndreba aturetera kako ibinge yeta gigachagwa ni awigirira ngare mauta na guthani ndebore thi no ore omumathira bugombeka ikiama kiriko kingi uketherwo ou kwikio ikiriko kingi kya kwa TV free airtime kwikio so friends it is the high time kaime tulike kya mene kinyabe yaba utorambia na eba kueyo asia bona itwitire tukanjeria kuro hapana turenda kwethe no pe the majority party in Meru County sini sawa hiyo oni mporete ndeni bwako bugana kagorore otise karote kalagera kainjwire isele moto koro otise karote merwe oba ubanjerera pampere tentuko chionde uwe oteko bwila kino pe upate kabe abwina ndo au ate au yani secretary ate ko bwila ka menate na no kubaga kya mana no mbera nteko bwila yani ntuko chionde I can assure you pauba murengo yura no kam kera ngai karote buru okaria na uwe itikiro koya ndawe kya makera kyambo kera nambenyo Meru wokiuke ndani ya reto secretary ndamenyo Meru ono kyo ngakuma nakyo ogereko okeu kena peu so kama umekuja hapa ninawaomba tukae nyuma ya pate linda tukwenda bo twamugaria boyele kenda tona inya no mwanga pate linda wetu etherwe National Assembly kinya 2027 ibo kwenda yete ibo kwenda ya koyete kwawe imuntu amuthingithia Ora Raila thingithua bakajoang batura babu owino batura bonde batura batu turenjesie baba thingithua no twethe tucemani mutindwa tukathagala na baba thingithua acio no kainya getu agia guthingithua na acio no tukuthira nibo baitome lakini MP twena Meru onangaba no na seneta baeto kuiba chokia maigete menia paka bete imbere baria ibo kuibwa na nteno mwanga tokwarie pate linda kendro eteke aweka tigania east kedro kere intact antu batigani batu ati na kura na atu metanda wene tulatu angorongoro nau batu twinde tukumeke penji ya pate linda wetu kainto kekero kou kana muntu amuthanga yonge otora Nairobi wena ndo chiake ukuya kuwa ngara na ari otherio twamutharigera twethe onjoke ibo kwenda bau tesa sawa bau ni boto kethi kenda tokaria pate linda na tokaria ara tokona bioto propel me aturira no aturingira aturetera tokomba kumatuka lakini agetho ate Nairobi thine uka bongwata kabutangwata na kenda inya turwa no mwanka twa strong kiama gitetoza ina agreement kiama ki utheri wethwane ge na MCA bele no agita gitoza ina lakini tuke ya kuingia orende to kuonania wa power merwa ometo ko ya kurwa kire murungu ete impale yito bange uto ko ya thirikari to ya mwe kabote kwendro to beginning table kenda tu yes tutembage ni utheri tuthani PS tuthani CS tuthani CEO tuthani director ate keto baraba utwate kwa ya itebi na tuiba sine kwa na wawekwa huko so mimi nawaomba kama chama lazima tuchunge awapate linda
kama mboni la njicho unwe wan bwe tayari umugaria bwe tayari ko otewa bati kweto ayeto thario tugandika uge WhatsApp tucemania ningatimene ngande ni haraka sana tukaita nariko kiama gikaria kiama giaririe ti uga gwithina ringi no me batu no tu toite Nairobi wana tutuite Nairobi ka kiama uga national leaders e batu to batu ene kiama katwa bwire kiama la babe tata chama mwego na mtalu hapana batu no tukwenda tuite bara batari batwire twina chama ni mithika twina turecharona turenda wite nare tukathangala ni nao tumete wari ku wa iba thubinge ma coordinator batu twebire inene kenda kiama getu gitura maisha turenda kigara u Ford Kenya twira maisha yothe na wetangule thingitha chwa karia wari ku kige tu ikyo kiu kitegorothira kitegorata atia kinya baba ajiere nchamba ke kinya retire no gaga thari mawe tusonge na mbele kake atura kiture bokwenda bu antu wetu bokwenda bu buitegeria arambe and one thing ile ninapenda huyu mheshimiwa wetu Gideon Kimathi anafanya kazi kwa ofisi ya deputy president na kanyoka wewe ngo watiri kwithwa twina kiama ketu kya Meru ni kintu kete yo mono bwibiru akiwa bwana thande bwibiru akiwa na utwenda ka tu twenda nande Kimathi no protocol director ubicina yao Kimathi ubona twina aspirant ya zaidi ya 30 seoma tata tatania aspirant tata tatania nande no tali kante kwenda speaker nikakwarika tata no tatania nande miaoni kyaguria natho kaua mwana ora wetu kindike na karuwe tute kwarinya cheruto uri ari antatu che mwana wetu ati ndeke Kimathi yariko au tono ntopwete yo kuka mwana wetu uri au Kimathi na noete komeni pio akeira na aspirant babe to banopeo endra komira pio aturinga ngiri anena kudokera pio ata tukeria ake komeni ko no ntiba wetu ni na pate linda wetu na utuibwa nande tutena manto amaingi tu itukari mwana yetu rungu na tukumbataira turetara to moeta kuambu nareko ende kwe makosa ndrawa kama makosa ndrawa ukari kwa bya kwagia were oyata kuomba na nare kakwithinere yao ende Kimathi are as a friend of the party yito twenlenga itwira atiri ngwatie ni unkaririe mutu yoyo akwa na nindeta ndaringa kiyo nara nkabutetha chebuki wambu nareko kwe makosa au oro kona yako makosa ri muntu oro nara senturo wa muromba no kinya na muntu ronge turo bana chwa ke yako na bakaina ni ake yakala no kwe bio bila lakini watu tukatu Kimathi atomo agero endagia aspirant wa no peu bigare oginya pate linda atura yoni anto bagwa yoni atorogeria njara Kimathi omeria babogeria njara watu inope omeria so sisi interest ichi anto bakarache kiamene no turwene batu bitu kwenda bwana Kim tutena thina babwi batu no peu ni oyeite na toya na twabogaria twina lakini tuteya na uburi butore tukumena tutikuma sisi tutaka imara tobogaria twina areko tutebagaria na batugaria anto bobe na kanyamu baba bukenda kumbana tugarie ba turingae twabawera kindrogo na tutoya bietu no pewe thwe majority na baba majority Nairobi na naukonge tutawala Meru na batawala Nairobi kawe na thinere au kanda wabo boe we tayari twete safari eu tutina thina na JKM na bade linda turi au twaukaria na ibo twaukaria ukenda tumbana kukia maketu bado tuti as the secretary general I want to say this without fear that we are not going to fight the government at any time. We are not going to fight the government, but we shall remain independent party.
as per now. Paraba kenda tusaina ituwete tusainanire tuwete twinde ibuwete ituwete tuandekarire sawa. And that is our resolution together with our party Linda, na tutakalisha deputy president kwa sababu ni kijana yetu, lakini tukiwa chama imara toromi tu ngwau kanyene kau ndenda weta ambete former MCA no ndo ya bwana Nick aike mwambo yumwe, then tukaribishe tukaribishe Kimathi kwa heshima kubwa, tuenda hapo pengine ili pate Linda tuelekeze hapo pengine. Karibu bwana Nick. Harambe antu ibadire inya Kiumeru. Harambe narua angu igokiana mono twejete kia mene gietu kia Meru gikinene monene nkorikana no peo ya umere ria twarwite meanka ire twithiuruka ria twarwaga kiraitu na mugambo jo umere twenjerene na ndajo tangaza ena tyo kura cio kinya kiraitu anjukia ndotiga lakini ndamutige omboria na tandotiga ndakwinya no ntigete omuthingata ndakwira marando tukureana ugutara ndiote na kiama kiu twathiurukite Mporo Meru yonthe wingana na Mporo ujo kuona tutonana na Arua Mporo tware awe kansera ukiandagia mbao Nairobi na ningosa ina yuku na nore athina mono wangura ire yonga kugurira lakini ago menya siria gwite keremene kurerera mwathani we mtiga agotethio ndatigwa nyuma na nije kerema kere inya torende gwitia nagwe otebia kundendere ende na Arua Mporo atogwatanjara tuite keremene tui auga tuite keremene na no peo norete tonya keremene keweitetie akoroka merieje agwa kenu atigwa ome ageta roje Mporo no MP ndene Meru na biama bibia Meru te kiamunya kena muntu te kiambasi tegeko otekoge kia muntu inyake mwe na batora gweka mechemanyo Nairobi biama bibi onthe bia itonga negitara itonga ire thiri anta bareja ire intobia munge Nairobi oteri nene batweta no batonenkara irio bia kito chio twere ichi kona mbito kale makore bakana banyirito kana mpara tweki nyota ngane atochiareko Mporo tweki aja Meru twendo kumbata njato akumbata twanyira to wekera nkime gotine na nyama muko nyuma no toga tothano ntoinja turi pesa sawa Mporo nwake vaindene Kenya kera jumbe baba Meru bonde inyobi chende the president otokurukanga kuo Mporo akaraku arobi chino na Kimathi tojo imukuje ojo aragia Ruto rele kwenda baba ange beta bakonjeta munyiriza ya kuro
niki nuntu Mpuru ena pawe muromo na pawe nkoro na pawe kiama. Kwa uoni nduga tuthingateni Mpuru na ogwabiri utagani ontwire meatoka kwa otwire otongeria ni akeni tiga Kimathio. Oni mea ndare kansera maita jaire nominate jaire na nduri remwe na nda MCA. Kwa oni virete meanka 20 oni taete koreo nonto ndetera corona ndaumae koreo ende monene ntathirie gita kiroko uga mpenka nonto imbije karamba gete injareku ndekera njara Mpuru bobo tazira nkomanoe monene ntekwenda kwaria mono ende oni twaretia Mpuru oni nketha ndu moko marketi babarungi na nkathiuruka Meru yonthe na ngeta Kenya yonthe nketha ndenorio iriko onde na experience barando mbete abokura meankeu na 92 ironda ri orange ko indaringite kura kwa ndene experience nondo 92 ndakomborithanagia speaker cha campaign na nkethiuruka kwa ndene experience monene gugwitira ngugi onga ijaska baba Yesu bare 12 na nkaijoro gitere nunto goto Petro kwa urachana na wendi ugita goto na igo kabanga goto kwa wedo gachoke kana ndago gatewa ibaga mwathani abodhari Ringereni veteran au kumere mapema na atura mapema na atura very important. Si tuko na watu botone kia mene nande baba Nairobi twaitania na bare tukaruka kwa mtu moteu sisi tuko hapa baba tugende kia baba utafurahia ogo yotereri na ugari ya mapema baba achoka ita kaike mwambo inchambe tu na nagoromba nara tu. Thank you secretary wetu kire Patrinda wetu honorable Mpuru Abori Kimathi Gideon ora munene wa bicine yetu ya deputy president atongeria bonde bararo waraja aspirant na mobilizers betu tuinde mantu wa murungu tutango isha mwathani Mheshimiwa Mpuru naru intukwenene na tentukwenene na musetho intukwenene ya Meru na narua turning point tukuthithia enara tukwenda Meru ita na no ndikuwa karote akiuga no pe otu de tu majority oningo kwanka na no pe o ithire majority na no pe ya majority oni bithire ndi majority rinda assembly Meru no twabotho guchega tigate igantara au ange Mpuru nkwire oningo soka idiankatho mono twakwetha ori the strongest man in Meru County. Musongo ga the strongest man is who walks alone. Last time bange bekira wave ya UNDA ogo tatinda kona yaku wave irio orungamirira kiama giaku no tarwa na wetha na road assembly inyara ndio ngetu the monene angondo washwa no kana bara bakomia ndane bageta kuia na ara bagathekwa owe no woke thori MP watigania East na ora assembly na ara no turungamita we Patrinda wetu njoge ngwire monene na antu baba raja bonde kure gita bieje bietete birachanga mbesa birathithia arambe biragura ngari na biko gura ngari biragote kieje gigetithia ngari niki no ntote moje wina license na boja ere moja ate second thought no thurie moja agacokia ngari rivers agokinya na ari bareta barandika mutane bandika mutane ko akira moje mutane tanangari Nairobi ethithiro mando indo ejane obiye biare komenya ngari yao ikieto miwona na arua inya turakta gapa kwa njirene bieje no mongabithiro ke bigita ka ketha ngari ra yao Batu Mpuru twethirite turi na gita jara bieje turi Amiru ria kuthithia biama ngugethira ekuringa kura tugatigwa guthiuruka tukitaga kithara kia makire ikira gitu
thai turuga no peone o yetu and nobody can touch us turia una tu strong na tu sokana nyuma na una ndi mheshimiwa na unda uma nkobie kwamba gwitira no ndaugaetigwa kimaketa kiama nde ya ndaye wengi ogethanku indi rumejeri thatu igatigwa kimaketa kiama nau ndi munene ndenda kubwira ojo antu betu mheshimiwa Mpuru wona twagwatana na twatugwatene nabo imbijere gakinya gita kuri antu bakarabe cithete marinyene nao batega bone thau kabua bo bategete bone thau kabua bakaro nau bari toita ngugina bara bebe tu na bara tonjanite nabo bara tokoya nabo na arua tugithithia kiama kwe bo bakare tamarito ya nomination ekethero teaja ke batwi tukianjeria ikia nomination ciaku na arorari batu twakurukia antu turi no peu beneficiaries ba nominations no ba bare ariko bare ha ba to kwanjania bona arua toke na bumbira atire antu betu Biblia yuga dikira bagoro gociarire no kamena nyakwerera gatindira batu na ayo mheshimiwa Mpuru gatwita kinya bakeja bangiro yo bena mbesi kura yanda oro twitireria tutaije mwerekeo Mpuru uria na no tugathinga tena bio na tena ai igwa gatonie mwerekeo uwe nabio no tena bio na batu tutare gukwimba karote kwa na wasiwasi tukamwimba jagatuko ora kaimbaira muthwa na ora muthwa jimbaira gatuko ate kinyero tureo mheshimiwa roga twenda twitae na ngwenda gukwira garote wejete ou inya jumbe bara gona na atongire bangi imbije be maguru ne ibejete kabeterete mwana agita mukou anjira korana kanywa kabate utumira kanywa kangina egita rure akinya ogonora bejete beketereni aja no beja tobetikirie turege kubaingira kenda bato join kiama kigwateinya kira tukwenda igwaka kiama kiderege strong kenda na ria bato ira gututharau antu tutagutega ngari theici yetu jabieje tukimenya twina ngari ai na tuteta safari kaire na ngari kuromba tutagutunyerwa njirene tugeta na yetu ira tugakinya na tugacoka nai asanteni sana mwathani abutharime asante ngomea twina antu baingi bakwendete kwari please lakini no ntobwa mathaa yetu ra yathukire na bia kuria tukwenda kuria na tuchoga kurio mbitikirie nitu tugetha twina giatho kitu tisa sawa members kwa heshima na twina NDC na twina antu betete mwanka Tharaka na itinara kondri na bangi kuraya kwa heshima mbitikirie nindete chairman okwa atukaribishire bwana Kimathi then Kiroria Kimathi athiria kwa riwe itho wina galwimbo au kaukumia pate linda no mukumia na ruiro so jipange karibu my chairman thank you uno chairman okwa wa kiama na no CEO wetu wa Meru TV kwa ubwe na chairman na bwe na CEO ibo ntonde bwirire batwi tutone bio tuitaria no nto chairman wetu no watu ita TV na ariku let us be ready to support the TV and the radio and thank you bwana chairman karibu thank you ringaringire ni katibu wetu ruwe arambe okay ntikwenda kwaria ringi mbaririe riankurura mushimani urukire kambu ibwega sana tukinya kanyene kangi kara tukwenda anene betu bombo tukethia na bogwa mugambo yumwe ya ili kenda tumba kuinga mushimani yu twabo announce NDC yetu itukomanga twachamania committee na twabo announce ora tura announce mushimani yu ko ndenda kwa kanya ka direct ke director Gideon Kimathi muringaringire ni roho yake ya karibu sana Gideon is a friend of the party na mtu wetu tugeta noe kuraya muno karibu sana director thank you haya tumpigie chairman makofi okay party linda wetu hakiama bonde arambe meande ntira ije mbere ndathithagio naenderwa ni u tuza sawa ibwega party linda thank you so much congratulations oni ndeja aja nterete kimanto jarandona babwe aja ujo ntegete kwina MCS hatabati kuga women ntegete kwina MCS ntegete majority linda ya Oriente kuona hii minority linda tuza sawa Oriente kuona hii minority mbio ende machifu ibujare ariku
ja majority, si ndio? Kinya speaker aja ujo akauma aja kanambreso ni muntu uri ariku. Bwana Yesu asifiwe. So ntekwenda kwaria muno woni betwa Gideon Kimathi nditangu ofisine ya mchore wenu, mchore wa Mheshimiwa Mpuru wa Buri, kiongozi wetu Deputy President Professor Kithure Kindiki. Kira ndejera na arua neanda yirwe Mheshimiwa Mpuru twithiuruka na au ndaigwa ithi nene muno. Ontonande ararungamire antu amaugano mwene kiama kia nope waretero thina sana. Antu bauga hapana kiama tikiawe. Kiama ikiame na inguyite kuona ethera ibugwitikiria ikiamiru kana nchoke na aria mbere ari kuragarukire bari uga ikiao ibugwitikiria kiama ikiamiru na babu ni very very serious. Party politics gintu kia maana mono. Karote yangu anda budhiria murume consultation. Nyani kwenda kwa Party Linda. Okay. Kiama, kuthithia kiama. Babu bure aja mbuire. Kuthithia kiama na regulation cha kiama mwanka kirungama kito kiama gya kitaifa. Na gutuika is a parliamentary party. Nonto parliamentary party ni iria ina representation ki National Bio Assembly. Na party hii yetu ya NOPEU ina representation through Mheshimiwa Mpuru wa Buri. EU kwa une parliamentary party. It is not a simple thing kuthithia kiama kwa kimentin. Mwanka ikinyau gikinyete. Wona ikinyete au wote mchetho jure au. And that's why I am saying Mheshimiwa Mpuru wa Buri ni nchamba ya Meru na ya Kenya. Because kile history ya Meru kote muntu ungi wamba ku sustain kiama actually wenka na resources chiawe into biawe tebu kurunga mapo kauga ngali ile aja imo uko joawe na kile akuthithi gintu kile gigatura forever and ever nontu beyond Mpuru wa Buri kiama giki kikaethi antu MCA kikaethi antu MP kika influence kinyoro kadhure president wake wa Kenya. Turenda kiama kikura kikara level area kinyara ira Ondinga agwita kiama gitira atigirwe na kiri very strong. Mheshimiwa Mpuru ni uratwita a charismatic leader. Mpuru wa Buri kuro ugire agatonya kanisene kinyare moe pastor kwanza Mpuru kameka jua utonya maubiri jate kuendelea nonto ate kwenda kuthukia kigongwana tukwereano nonto ara atonya mushemani jo enderete mushemani jo kamba kurungama ntukwenge tware mushemani one na egembe akendo otonyera murangone akero apana ugo tonyera ubati otonyera nariku nonto nande akareta thina nonto antu bonthe bakwenda kumona agitate. That's a charismatic leader na ngugi unio kana kwitho charismatic leader you don't utithoma anywhere uga kwina okamithira maukune ni mwathani wengu ogitate ukunenkaira na mwathani no wije ne kianenkaira muntu umwe in a certain region paweriku EU. So babu ina mbati mono nonto forum yenu uketho ina forum ya kuromba kura chiaku nui kana nyaga ni sene ukamunganga no kamwira gwe ikurukire au nuije for sure akurukira au kirinde kyo ndiko gitate kinyote mbesho gitete ate. So use him mutumireni now that you have an opportunity and I want to assure you mutaenda mbali. Number 2 babu bure aja bomba kuimena sana lakini ndibwira bukaimeneni bobo bwira yanga ebereni na au anga karote anga otibati kwithe na au ino obati kwithirori obati kwithirori na au ne obati kwithirori rene reri yaku samaki jiaku ne airi Jesu akwithira ritobe gwatagia makoyore na batagwatia makoyo no jariko kaberire ebereni eri ene riu tweteringe tistera aboni iri njeru bagwatia makoyo jamai kinyana ndi butebera no pehu. Bwana Yesu asifiwe. Nikabuka abanga strategy, imbega political strategy, very smart. Nabuchwe alliances, nabuchwe partners. Chabatu na ndiba tukuirirwa abuchwe partners. Pakubu support, pakubonia strategy njira
mwanko waja uyu kino peu bone ite 20 bia assembly iriku iria nambwire ontubukaria kethira bwenda kunthikira tonye ni mashinani no ntu antu barabejite kuija kuromba ite na kiama geno peu. There are so many. Tent yeji teo bugatumira kabukaramia bugatumira ndum tent ibejite na kiama iki bate ingiro abakagita ate so na ndio thai ingia mashinani. Every politics is local. Ingia mashinani kwenu ugokariria Meru kairi Meru ikariru bangi ugwariria nande wondie kwariku ari okumanja ira ni Meru yae yaku enda ushike hapo tukwereanwa na ria njanuru ari araura kwenu and by the way only 2013 indathitha ya forum jo support MCA young MCAs barabenda urungama na uni ndare aga kinyara Paramount Hotel myself noreo ndingire ni karwini mbuga omba kuthugani history nende nkajie jana ngeto nkabalitana nkigeragia kuitakao chere turana ndi county council county assembly lazima ukue very mzee very mambo pesa mingi ndetanda abaitana tukabaitana tactics indirikana for example ndaberere Mpuru mheshimiwa uro support yethe kwenu jonto Mpuru anabuthikire nyathai manu teato ya kwenu ugo kenda inyago kungangana gukarare Mpuru akaria imbyukaririte are raini embere no ndore aspirant abana uwe yokarea amukuru are aja twaringa mbicari ugoro TV ne yogo koneka kana nure to koneka no na munene tahina ndio throte kumenya othithio kangangana nontu are okangangana okara muraini jo mbere ndereku TV kana gazeti ntugo twekera gazeti ne tugekira mwankana haraka tugekira kagiteria na ayo kiona karo kito ibero tukuona tuina munene areku wera murume inintindana na munene au goina are simple things na tugaitana candidate betu seriously and we mean business tutawafunza kabisa tubae all the knowledge all the tactics jako win mbio elections na oni twithithio ta tukathithio no ntu expect bukethira turi amwe kiri timu iji gikara nthimbuire 206 inkuthurwa riu kana ndakuga bantetherie muno but kwendu akarekere akenda mbwikira inya babu bukara kiamene giki bukumenya na haraki umite na haraki githite ate twetire twarunga makina kiama kianak ndakendete muno slogan yake ndamendete muno toya twachindana nomination very kali sana tight ndashinda nomination turi 12 nontune twethera turi nini 12 MCAs whatever councillors toya tukurekia watuikana ndi 207 Kibaki akorego rungamana kiama kiriku kirea kena Kenya na ito erwa riu turi ikwa kiama kiai PNU so twetwa ntuko moganya kine twero na ndi riteni nkobia chia kiama kira bwikira iriku kuma auto acho angari mbuga nganata no lirikana to acho amnisan to ija Nairobi kugira certificate kenda to yo present haya gatu ta Nairobi nganata no lirikana to ja to akara Nairobi duinde na bagashaura tietha nikira to akara Nairobi ntuko ethira ejere ethira na riu ku nomination certificate iri kwa tugeja Thursday Wednesday thainyanya tha kenda tutembio certificate tutinayo tha 10 tutineo ima Canada tweta na riu nara turi na ara ura Nairobi inyote no tukumenya twiringa thimo itoko gitathe twatumana twauga tuchuirwe ura wina kiama kiawe atunenkera certificate tugitate tweyete kwithira twina disaster gikithurano gia 207 nara South Imenti nonto atumanire gikarembe ndire elite sini kweli twamwira neje tuinthe atunenkere mbio certificate na riu tuchindite nomination inde tuchi nomination nara tuikugira certificate Nairobi gutwa tugithite athe tumenya nau my friend pakuigua kutumanwa certificate tunenkerwa certificate
I think there were 11 nonto mwatari wa party yetu pakuigwa gutumanwa na atukwenda kuria tunenkero twina matu present the following day twita kithuranone nirio sa twetirwe twekwa somewhere twakarithwo kairi mwankarite at night but twanenkerwa certificate extremely late at night twa presented the following day twiba muthia twitite kuingirwa kithurano kige karoriku kwa una nde urore haja na ena appetite ya gwitabia mene biu bingi pore okonera na hau ijabura matanga ngone ngarine mwangi na ntenda wonera bu na tuna experience ya jara ure jakaitate chakarika kabo aja wijore ikia ugore certificate oteja waja kanane ate na nuije barabara inchanji areko aja last day unikira utomete mbejare nkithiria kenda paterinda aria ango yote kiburomba atiri itoroi paterinda na yeshima mono ni President William Ruto sana Ruto anampatia heshima kubwa sana. Number 2, Deputy President Professor Kithure Kindiki ni rafiki ya Paterinda na ni rafiki yetu sisi wote. Na nontu mheshimiwa na kuitaniria ngwe na thirikari ya William Ruto. Kinyaba abwe na nkojete nkiburomba batwe twinde turi aja na atwe to support na tuitanirie ngugi na thirikari President William Ruto, and especially now that Deputy President wa Kenya aumita iria riku iji kiama ntegeta bya mabibira biyonde kiama kiki no peo nigu support thirikari 100% na atopuru na sign imwe ukethira ba mobes kumande bangi bes kumande, and I want to assure you all aspirants baka supported kinyaba abwe boka supported ndio ureko 100% you be supported indi kira tutikwenda ne ati gutwikana ndi nuntu nukoromba gitike MCA we wa tempted kurwa na thirikari ati kenda wona umaru kote umarufu ukona manu ati ugana ndi ambite area ndo na thirikari nuntu igiti yakwa kugitate hakuna kitu kama hiyo twetekanirie ni na atu tuleaja na tekango impose twinde twithire tu support thirikari ya President William Ruto na Professor Kithure Kindiki tikoreano Paterinda akaelaborate nkuruki, but mimi that's how I think it should be na tutuboyo the support irabuka gitate bokenda. Bwana Yesu asifiwe. Nyanga tigera auli kakuithi ne ringere au ende muntojo noe anenkero support tigania east kitekeu turikienda rukire kenda nyethe na time akuba kuthiura kana wituone bienu na nabu kuruka kura chienu indi ntegete aja hapa. Nimesema kuna ma MCS hapa ndani, kuna MCS lazima ujiamini na weta na arua weekend weta arakwina murano arakwina birthday arakwina boys from Chaundundi to Andotundi twenda kugantane boeta wanenkero microphone ukethania statement yembere kabisa ithira okuga mbita wangania wakumangania wakumona no bakethie no bere inkuburomba na winyia bunene mboitire ngugi ndi MCA wenu na kiama giki no gikarire nthi na thine ka guti thine ri ariku indi oraga take time we market kutoka ku market then boendane mupendane sorry ntonyere kiri education mupendane nikenda bunenka buikanira inya ina ara wondine buri muekane nguvu. Otherwise I think that is enough. Me, I was coming as a friend of the party na kuburomba. Let us support President William Samoei Ruto. Let us support the Deputy President Professor Kithure. I was even happy na aru rukire na ara state house machipo jamitete ndi pia ugeri yako ku invite president ya mwirire. Asante sana bwana rais. Ni heavens speaking. That 2032 iko Arambe. Asante. Asante. Arambe. Otegua
tukara museme yake kuminyo ko yukuma makere arambe. Thank you, asante sana wapate Linda and all protocol staff. Asante sana, tumeendelea vizuri. Nte aliani anana baka wako alia ango na tokeria pate Linda. Bwe tayari. Mheshimiwa Mbaleri antwa wikinya kuja ndabaroreria bwere munene thirimbo kenerie na onde kana ga Mheshimiwa Mpuru aburi na gutwikire baugire ngitiro mundare akwina mekinduria wakite mpendie nkarete ne nduketu ne mbeterete. Okay. Wale wasanii tuko na wao Johnny MG, MC Mose na wale wengine karibiani. Yes, yes, huyo naomba atutumbushe kidogo then ande tunerogokiria Mheshimiwa General. Huyu atutumbushe kidogo alafu tunerogokiria Mheshimiwa General. Mwega sana. Onde na miaka 12 thai kumandiko yako Mheshimiwa Mpuru naibuje ndajire ngeti ya kabasikiri thai mbetangalinde to Mheshimiwa Monge. Yes. Kwa hiyo nchambenje ukarania niyo atiri. Yes, dancers balaja bakandansira murembo jojo njwarikia kuina tugasoka tunomoro kiria Mheshimiwa turia motwinde tha iji nande ibwaga sana. Mheshimiwa ito tetebo bwega tukona rekia makinye nyagio support ya ini betu potoko menya ko no turare thirikari kuratweka cio koroga no rais yara agacionkia na agaitana na agaciania arafu nande tiara kuratweka mtu no mwende ne bionde msalina kwa wakanya kae. Pate Linda, thank you. Pate Linda kana kaka umete Pate Linda kana kaka umete Karama Ward. Corner accident 2017 kai class 6 karia mwaka yomona nusu hospitali. Baba thoma na ko bonde bathirie school form 4 2023 na rene kai form 2 chukuru Bungoma kana gakome kana gainete ndwimbo inthongi keri no gone njara nande katirona na ikamwana chama kaibwe kama gichemanitie kagwa gakeya ikamuini hatari sana ugarombera ngai kimathi na arabo gona otethio gomba otethuka katebu.
Na sote tusimame tukaribishe mheshimiwa sasa bukamwa berenti yani kuota na sote yes ukiraje kwa mshukuru hapa Wapi nuru ya no peo. Karibu sana. Haya. Sema ndio baba. Hebu pigeni baba makofi. Antubala bana aiba kalamvi. Baba inaala msikae huko kaeni huko. Wada wako huko. Haya iteni hao. Ndio wale kwa mlango wa kuja huko washa askari. Njeni wa kuua. Katima. Sema ndio baba. Yakwa ya makaimono. Yangu ni kidogo sana. Niko chokia nkadho. Kijana tuwako ya kwenu. Na ambao mbwire. Ndawire kiama giki. Tigi akwa. Kiama giki kia mmeru. Nontu mmeru.
Meru atona mtu na msimamo kile kiama giki ngifoma ithina ndarene nyingi muno thina ya boiwa Mheshimiwa Kimathi aririaja kinyo ndirameona nta mwaka 2013 nta bingia kiama kia ODM uti mtu bigida na tigani East lakini tiketi ndaterwe ndato tiketi yanenkero mtu inyata enda kura na leko nenkerwa twamiatwe karama musemanione na rojero tosakite martazi twarumirie ngare na grupo twainyo twana Nairobi ndenga na ticket ndenga mwe ko Raila atiko kethimo ndenga ba directors by elections batiko kethimo ndenga ba siama atiko kethimo Raila South Africa na royo muthia ngaro tanjaba Karen ngari ko mathaya ile ngachenjwa eta kelelesu anga kwa police station nyo ngari chetu kabechire oyuke ticket za muanja sio tuko Raila yukethimo South Africa ili alinge mtoto Kandonya mbele aburi pole ni makosa ilitokea kuunza muanja ndio na tiketi na kena nkeyaru kire mbele group metheka na kumasore kana mbele group ya Ntobeto tukona tiketi la cha kenda ijoni muriri tuike tiketi ndai wome muno ngata wa tiketi ya kiama na ute muntu mbingete nonto group anda bingana nyo ya chiamia BTN na grupo ya Jubilee ni areu kumanto ba ODM pata mpembio nonto wezi nkombana lakini twashindile tekiria mwaka wa 2017 William Ruto mbele nkamuno ambela mporo mshoro kwa usiende kwa pati nyingine tukana pati yangu hapa twachoka to ibanga una medhika kwapi sipala chairman uju mutano uju kiama kithi na tulete nyo torinjisa kiama twekorinjisa kiama potweka kiama ki members bakyo omwana oraire mtu onge na repere mwana onge imuroi onge aliana bunduki ema endela bunduki barua na meveka onwe alona tama mtu kiongo kibanga muongona mtu atora akei kiama kia disqualified ndata ndara William Ruto ndama kiama kia ngo register keutewa kato kantwana bo ndani amba ininga kembu ikuo Ruto ambela nke akwaria yata wankuruki ndata no mtoto kibisho wa interior Karanja nikaenda ringira CEO wa political registrar thimo ambara sasa wewe hata unjana kuuliza machifu miaka ya mokeleja ngati bateke chibu anjana kwa chief kaenda kibisho thimo kayokwa panga chibo mudhara alinga chibo karama alinga chibo mikindori alinga chibo na kwa bametheka kaenda kumtotema hotekote ntu akiriku isiasa ile wale register kiama kile register na kiama ke tuwekere register vina ndo na Meru ndona vina enene muno ati twalasemedwe kiama kia DP ta kuma 1992 1997 banje ochenjia tuya tu bamiavia nak omwekora atro inaki ndene Meru twametikiria batu tuteka batwe turoweko bachoka bachenjia baturata TNA twetekiria nonto na mweko mwenze nonto batu atureko utenya nonto kwe moto kwa mwekamba kana muluya utentu kono moto kwa kana muturukana kana musamburu utentu kono moto kwa kana ya Masai kana mjaluo batwe twaera twarkelua mwanaroko bari arianto ba batenya heshima mtu akereto muronge afama kiama kiwetwa mbasi fafoma mbasi kireto muronge na mbasi waera mweko we atena heshima na kuleta kiama kiambi kanjubilee ontoleko ninkori atiri amiro batore ninge madhana bangizakia kitwe mbagathi kana nkombo kana slaves sieko kabo okirari
Ndame the best thing kwa tuna kiama getu. Na kiama kenga thani nakio ikiama kerietwa ya Kimeru. Aliambio nonto kiama ke inyoka ya kwithira otua peu inyoka twa kiama kereko kwentu kwa mwaka olomo tawa no peu. Orende ungu kiama kereko keu nonto leto ambi ya Kimeru. Ndame otienjira nge ya kuruta Mumeru ndene okombo kana ndene munyororo yo mkoloni mu Afrika ngosi nyeusi mwiko no forma kiama yetu na to forma kiama keno peu ndathi longa kyo ko antu kyo kiama ya mpuru lakini watu kumeoni kuna mtu kwa baikia uno nkwinya ruwe kana oke katema kanga tora oni akondo atora uwe uti mtu atora mbeguru lakini leo we moyo uwe gere te vyantu benu gere okeria antu benu ne kenda mbi igitare akinya kutuka to motumirwa mede kana ntora tere kia magito URP atore akyo atore tera KPU anominate njaluo aja nokona kana njaluo KPP mede kana ntore aletera KPP twavura antu beto na KPP ndene Meru antu anominate Meru anominate njaluo nokona kana ndiye manto yoni anominate mjaluo achoka tola TNA otibo tuonere kuo atola URP otibo tuonere kuo atola Jubilee no ankaka faindikere atola unda no ankaka faindikere na yuka ministry anto andika Meru akanaka muturukana amute milioni emwe kate mantu beto meshere yake yana aya mwindi acha aka college acha akanengera musamali roba sin mondili ko Meru nantu kuna ndi batwe katwangire iga kinyogo talinare thai akuyake moto DCP kenda ro yake moya peu keke Meru edwa tori aja akatukua batu tirantu ba Meru community oteko viata mweko renge mweko naine romero ao rwawe Mumeru ni romero ao rwawe ina venere na otem mtonga akarta Mumeru mutarone impororeko kyo Meru na akarta Mumeru mutarone na otem Mumeru wavalakanidhi watiania wegembe waimenti wavalaka wamwimbe wachuka tudete wana bangino tukadhuranwa antuba Meru tukadhuranwa twavao indisi omwe kumathoshi mangantonyeri katwaga irwe kwethwa kuna Meru South ni na Tharaka Meru South ni na Mwimbe Meru South ni na Chuka kwenama kwatuka kuna Meru Central ni yari ya imenti ebore na imenti kwa chokale ngitoro tuna Meru North ni na Tiania East West Egembe South Central na North bandae county Siaya kwatuka kuna Tharaka Nithi na kuna Meru kuna ande Meru ne mwe na antubetu katukarita na antubetu kabila aimbiyo abutu ngwata tunando kabila bora mweko tunataka ile ukabila iko na Mkikuyu ndio sisi tukiwa wa Meru tunataka kufunza watu wetu ukabila ile Mkikuyu tujuane tumenyane maudhio sema ndio baba na baba kuwa tunataka kuongea lugha yetu ya Kimeru tunataka kuimba nyimbo zetu kisa Kimeru na tunataka tuwe wakabila kutoka leo kama Mkikuyu kwa sababu Gachagua alitufunza njana akasema ya kwamba Nairobi ni ya Wakikuyu wale wa Meru wako na viti kama Karaure ako Kasarani aende Meru
Kama yule kijana yetu ambaye ni kutoka Mudhara, ndiye ambaye ni MCA pale Karen, aende Meru. Kama yule kijana yetu mmoja kutoka hapa South Menti, Mr. Karani, MCA, aende Meru kutoka Utawala. Eti ya kwamba viti zote, iwe ni kiti ya gavana ni Kikuyu, kiti ya women rep ni Kikuyu, kiti ya MCA ni Kikuyu, kiti ya MP ni Kikuyu, kila kitu ni Kikuyu. Na mimi nikiwa Mporo Mtwaburi, mimi ni mwanabiashara namba 1 katika Nairobi. Niko na kampani zangu Nairobi. Lenimetics, hii ya kutengeneza mataa street light ni yangu. Bunyala Timber ni yangu. Sasa wewe kweli unatuambia kwamba sisi wa Meru hatuna kitu Nairobi? Eti ya kwamba tukihitaji kusimama Nairobi tuende Meru. Ndio tutasema kwamba Gachagua wewe ni mkorobi, wewe ni mtu mbaya, wewe umelaaniwa. Ndio bibi yako njusi alipofunguliwa kuwa gavana, mimi kuwa reverend, amesema kwamba miraa ni dawa ya kulevya. Tukwambia kwamba miraa sio dawa ya kulevya. Miraa ni dawa ya kifua kikuu. In case kama uko na ugonjwa yoyote inaponyesha. Na tumesema bibi yake sisi masomo yetu tumesoma na miraa. Kula na kunywa ni miraa. Uchumi wa Meru namba 1 ni miraa. Kwa hivyo bibi yako lazima apologize kwa Wameru eti ya kwamba miraa sio dawa ya kulevya. Hivyo kwa ndabu, na hiyo ni chama ya NOPEU inaongea. Tuko katika headquarter ya chama ya NOPEU. Na leo tumekutana candidate wote wa chama ya NOPEU, MPs na MCS na gavana. Tunasimamiza gavana. Kapote kwa ndabu. Tupote kwa tababu bwana. Hapa nakuwa kwa namba MC yake. Tunasima wasikize wale mangaba wanataka viti. Tunakuja. Na hatukui kwa amani, tunakuja na funjo. Kako yete kwa amani. Bwana Nchamba yobolo Amera. Na mimi niko time. Tunakuja kuchukua viti zenu kwa funjo. Kiti ya MCA tunachukua. Kiti ya women rep tunachukua. Kiti ya senator tunachukua. Kiti ya MP tunafanya nini? Tunachukua. Kiti ya senator tunafanya nini? Tunachukua. Kiti ya gavana tunafanya nini? Tunachukua. Hapo na vile leo. Na kama utaki kiti yako isukuliwe, kuja unjiunge na hao wengine. Tunaelewana? Hatuna vita na mtu yeyote. Kama wewe utaki kiti yako ichukuliwe, njiunge na NOPEU. Tuko na kura. Kama tuko na boa hapo. Wale ambaye walipigana Kawira Mwangasa kumtoa kwa kiti ni chama NOPEU. Ni kweli? Sisi ndio tulianza kabla wengine kuingia. Na ndipo tutasema kwamba lazima Bwana SG Secretary General Hawa Karuti ndio huyu mama. Kama tuwaone. Hawa ndio tulianza nao pamoja na chairman Bwana Mbiyewe. Tulianza na yeye. Na Mugore yako wapi? Simama. Wame yako wapi? Simama. Kaimenya yako wapi? Simama. Kanaka yako wapi? Simama. Kananda yako wapi? Simama. Simama mama. Wale tulianza nao siku ya kwanza pale kunaitwa nini? Elisa. Ndio hawa. Hebu wapigeni makofi. Tokieni hapa, kujeni hapa, Karuti yoni Karuti. Hawa kujeni hapa. Kujeni hapa, kiranga kuja hapa tulikuwa kwa hiyo group. Kujeni hapa muonekane na watu. Ni muhimu sana. Na mmoja yuko alikufa. Mwonyo na kuela tio. Mwonyo alikufa. Na Oraro amekue. Na sniper noe na Oraro na grupu netu. Hii ndio grupu ilianza vita ya kumtoa mkoloni mwa Afrika Ngozi Nyeusi mwanamke Kawira Mwangasa. Grupu ndio hii. Na tunawaambia wafikire na msikize. Baadaye wakawa wengi. Sio kusema kwamba tulimeza peke yetu. Itoyele kuingia. Lakini mwonyo aleta roho watu lete maru.
amuntu amikwe etano ebelenka na aringo yongi wankoro ebelenka na yukiangare aza mukweri au akwenjereni na sniper awatwa araurawa no atutia twari group yao na twetele nyumba yetu wa Elsa nyo twanjiririe turina rwembo turari rwembo twa twararia enkurumani muhendo kwene twararia enkurumani muhendo kwene ikwe soke niende aringere mpe ndo wabachoke nikenda kithule kindike one nkurumani otatia ya omutevia ndo wabachoke nikenda barabaritene pila twarwirere pamenya ndo batakwa baromo na akili era ekuruta kawera etauma akili na yao na hatuna vita na mtu hako ndo bwana nowe tunaambia ngaba wetu bwana mtuma tulikupigania njiunge na chama yetu na hii ni chama ya serikali ni kweli njiunge na chama yetu na tunakupenda na hatuna vita na we tunakuambia bwana mtuma wewe ndugu yetu tunakupenda hatuna vita na wewe na hii chama ndio ya kuanza vita ya kumtoa mkoloni mwa Afrika Ngozi Nyeusi mwanamke Kawira Mwangaza. Tunakuambia rundi kwa nyumba kwa chama yako. Hipo kwa ndabu rundi kwa nyumba ni yako. Na ukaevya nyumba nonto mudhoro mwekoro ile twana kuo. Ni makatema. Tuina imani na wewe hiyo kiamene kwa sababu agreement yako na mporo mtu avori pate linda ya kwamba hii chama na upeo iko kwa roho yako wakati kupigania kama kia miru teboloi katema lima tuina imani na ngaba na uro ikuo hako ndo aliko loi miaku itakinya 27 akinya twaso kwa aliko owaliko na yato waita no yoba mungu no yo no waita mtobo vya au atere eka vale to kobya waite wekera oteite ndatu okwera one ndo bambovetie mnonde kana kanini nikiwa kijana mdogo mimi niliingia katika county council nikiwa kijana mdogo niliingia county council ya Meru nikiwa kijana mdogo watu walinidharau nikaingia na chama inaitwa Front Kenya nikiwa mdogo kabisa mpaka the youngest MCA councillor in East Africa kwanza hakuna mwingine ni kama East and Central Africa na ndio chafu mbaya na nikafungwa na nyayo ndiye councillor huu na ndirogwa ndo walioma so kiama yetu kete na ndo mtu seboloi kabo na ndo ngabana babwe kabo na ndo ngabana hatuna vita na ngabana Meru County na kipindi enjaisha ndio tufike 2027 na sisi kama viongozi wa chama ya Nopeu NEC members wale wamekutana hapa siku ya leo wamekutana hapa ndio tuweze kuongea pamoja tuweze kusikizana na tujue tunafuata laini gani kweli rongo ndio tusema kwamba lazima tukae pamoja na kwa hakika umesikia Kimathi amewafunza eti ya kwamba ukisikilia mali umesikilia au ndio mtu twawatirite viere kitike mikinduri na yayochwa na tuko viere misi mkabila tulipeana Egembe South tunangira mwekoro tawate kaki hata simujui ni menda ningare tunaleta hata simujui na nteko na mmenya tunangira kaki aliaja hayuko hapa ama kaki yuko hayuko yeye anapata mzara ona kwa tambesha kile MCA bara beto bombe bara tukuruketie baba tukura 10,000 per month c'est political registrar
hata Nairobi hawalipi, mimi ndio lipa 30,000 per month ndio wakiama, lakini kwa wale baunda iba kwa mbecha betu bapeo patata ndio kimero kifikia mmero ikia mutiania na wewe mutiania ukolokezo mutiania akwa ntentere ani anduma kule kavuka angwa ndo kwira we monkine kwa yanto bareo anto bareo watu kapate linda no kulira mbecha shakiama omweri yote aibu na kile ya mchara pesa kivumba no support ibo nkorobera babwiti yani kumanka to watanireni na kimero kwa kaba muntu kambi na nonto bweta bu bukaranga bana bukaro nao ayngogine atengwene to chweniti nweye akalete kiriko kabato konda bu ibo konda bu itu kwana ngabana kiamene kyao hetu kiameru katema nantu beto ngoro bwana ngaba support yeranka bwa me olwama watelwa non to tikiti mu Nairobi tebwa bakolwa ma Nairobi okay okwa we ngari okwana hii antera wiku mya bange bekumakia ndangari 17 this type ngari 17 amen ngari ye system weka matete tera andru na ngari ye teambi ndeti kai nenja mpya ili ntukwe nalo kwa kuringa muziki kibabwe etore paki ngari ye tunaenda kuambiria dharaka nithi antuba kanidhi peka ndena mithika leo pokambe goto mithika leo pobange program tutike kwa waku uwoto kwa tusikwirite tume twando tonya want kwa want na tonya want kandite kadale kwa akali antubawe non tuzibo kwa marimenti weta kwa dharaka utibo kwa matiania wa kwa alimenti tokolanwa na wale okora okakwangala to yake chokelenderi no mukaita atia yarie tukwatana mtweto na nkendo bwera kauma babu bwete kiama ngali no mukarie ngaranti no me njano akari narie ngali no mukarie okaura ngali mwatata yarie na leo kala kama mtoke tamele kwa amewate aonekane uko karotera ora ko hende kono mwanka wewe ochiomyo kala ya manu kasi alende manu kumantuka wataka buti yako taligeria awata oningeta ngete ni wende netimao ndemeza manu amenya ndeke mongo na manu anaoni ate naonio yani broku wa wewe ali ya nyuma manu eda bali hao na si alende utemcha dolio no waikwa ibo wena mporo bondikera waikwa ibo wena mporo enchamba yenu ndeme obuti yake Mungu kaimenyi akomenya na siale dala na komebo wakarikira kwa echo kuengere die nango ndo bora chiri bwana ite fikereni ake Mungu tutiaga ite 20 kana 15 na toke akona ite 15 kana 20 toka nominatie 10 eko kinyanga bana bamweta au obora bukwenda pondikira babwe nabo bokeyeni kuva bokendeni kuva ilwale woke na kasatika waiti yakao kaka waitika ito kandike no peu kandike no mbio wado kabla na karo karawishika kathongi kiwe kandike mongo no mbio no peu wado na kawoka green kandike no mbio nondikira we anto ba kona witi oro peu na peu ni okinya kinge kuru weje no peu wae twana no peu wae kivionde no mbio no peu kube tongo no bwira buka watakia makebo watete utem muntu abotiga konde tawenu ale aja oburi o centrumenti ale aja o saudimenti ale aja
wegamba ng'ombe araja wamarare aja watharaka aja watigania aja na naisinu we on the ground aina nguge okay utuonelie uwe nukumbote ko kireto mampro ntoaburi eta connexion de Kenya ewe nafasi ya kwaria kainchamba ko nantikira uende ndo sielembere okiondo ombio ukaenda kumenya sielembere bado sokenyume ngozi yao lakini weko wembere tukwatana loya tuwetu sema ndio baba anko ndo bora kaomaki Mungu together na nominations nominate ukenomera unenditi betalake thakene uchwanto na berareko marieto akabangichia manore nakarote marieto akabangirwa wareko na tukanengera antu bala active na utemea wako nengero ete utamete ko deliver ondie kuno mwangayo na MCA economics yele niambie kwenda kuna maana no mwankoro wendwa o make sure ondie ku ekona mbio MCA bode bubingene baili twakara mviguru timana yandwa tuwe uwori sikira ngwere uwori waita na kiama nawe kana mviguru aliko tevya kiama tukelisia ku namba 1 na kwa IBC wonete nene ondimu bebone tibieli na unte murongoni nantere yabi idani nantere andoni nyalo ntayo keloni lakini ndi bangete woni bangete bulwa mera buinze mbangite bwega muno nante kwenda kumenya na kiama getu keno peo karinde karuti kiama getu keno peo udikene bwega mtoto Uhuru Kenyatta ambeto sene document kena kiama getu kibudia manja kikunjwa na simio tamwera wele romo achie bwana na mwake umnene ntebu hivyo ila mera pana fanya hiyo inasekana na mera pana mzee sitafanya hiyo kitu hapana wewe fanya tu para simedia document bana kia document KCC ndale medika na vilunganyo bange baisha ina bampia ni una ingi baisha inare na vilunkana ya kona na uwe guru na una mbina melo vilunke ngo na bambaletie la kalakanda saina na mekirare po awenda saina na chokanda tanda ila na mzee unajua mayai weko kwa kabu moja sawa na mankali tekayo kama nokei na siasa yekwa kanditani mkuru Raila Odinga siasa ile nimefunzwa na Raila Odinga hapana mchezo na Irundi ni vile mimi community njawe kuwa nyuma yangu community ingelikuwa nyuma yangu tungekuwa na bargaining power katika Meru saizi muko saizi hebu kama mkono mko saizi wekwa no haya kaeni chini kadha bwekuwa nani yangu ndo bwera shiri tukawatanira ndendo bwera nkithiria kenda tore irio na tusoka twana itokora ku release ngari ndo cia round ndendo bwera nkithiria nkendo bwera 1960s tulipigania uongozi wa nchi yetu ya Kenya. Waliotawala nchi hii ni Wakikuyu mzee Jomo Kenyatta alitawala miaka 15. Wakaka stima kwao, wakaka maji kwao, barabara kwao, hospitali kwao, mashule kwao, maji kwao, kila kitu kwao, miaka 15. Sisi wa Meru hakuna kitu yote tulipata. Ikapewa Kibaki miaka 10. Maji kwao bandu bakaongeza, barabara kwao, kila kitu kwao, na hospitali kwao, matiti yae kwao, na colleges, universities simekuja njuzi kwetu, ilikuwa ni kwao miaka 10. Sasa tunaambiwa kwamba serikali ni tamu sana na ni nzuri. Ikapewa mtu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta bando miaka 10. Kwao hiyo imefika miaka 35. Kwao mandu wa Karenjes, maflyover, kila kitu ni kwao. Superhighway zote ni kwao, kila kitu ni kwao. Kabla za nyumbani kona zote. Sisi
hatuna. Barabara ya Mau Mau na wenye kupigania nchi yetu, watu namba moja kuingia msituni ni Wameru, kwa sababu hakuna msitu iko kwa Kikuyu. Ukiangalia Nyeri hawako Mount Kenya, ukiangalia Murang'a haiko Mount Kenya, ukiangalia Kirinyaga haiko Mount Kenya, ukiangalia Nyahururu haiko Mount Kenya, ukiangalia Laikipia haiko Mount Kenya. Wale ambaye wako Mount Kenya ni Wame na Mount Kenya yote iko kwetu, lakini mali kitokea ya Mount Kenya inaenda kwa Kikuyu. Njuzi ilitokea KRA watoto 900 wa Mount Kenya yote, kabla Gachagua kutoka ilienda kwa Gachagua. Nikaenda kuuliza pia kwamba hii ni Mount Kenya. Mount Kenya gani? Mount Kenya hakuwa ni Waburi. Hebu nisomea majina. Nikisomea majina napata Njogona, napata Njeri, napata Kamau, napata Wanjogona, napata Mwangi, napata napata Wanogo. Ndani wapi? Ndivyo mimi nimeona eti ya kwamba lazima nije kwa Wameru tuongee lugha moja. Kama punda ikiongea ng'oi juu inasema ng'oi chini, tunakuwa kitu kimoja. Na inchi ama community haikuokolewa na watu milioni 1. Ni watu kama hawa ndio wale kwa community. Sema ndio baba. Ndipo nasema kwamba Njuzi Gachagua kapewa uongozi wa miaka 2. Katika miaka 2 hakuna kitu yoyote ambaye ilifika Meru. Tukapewa ministers 5. Ikapeana kwa Kikuyu. Kiti yetu ya KRA ambaye ilikuwa na Mudhaura imeenda na hapana, ikaenda kwa Mwaura, imetoka kwa Mwaura imeenda kwa Muriithi Nderito Mkikuyu, na ni kiti ya Meru. Ambaye kiti ya agriculture ambaye tungelikuwa nayo hapa ipo mtu mwingine imepewa Mkikuyu. Kiti ya trend imepewa Mkikuyu. Ma-PS walionao ni 11. Na sisi yana ma-PS tuko nao hapa ni ma-PS 2 ambaye Gachagua alipeana pande ya kwetu. Kwa wakapeana ma-PS 11. Na wala ma-PS walipeana upande wa kwetu hawana kitu yoyote. Wako na mambo ya forest. Forest atupati kitu. Mwingine cooperative. Hiyo ni SACCOS. Sio watu wote wako kwa SACCO. Kwa hivyo sisi Wameru we are demanding our rights kwa community ambayo inakuja na ile iko saizi. Sema ndio baba. Onde anda buntezie bubukirie. Onde anda unia kie Mungu na njara cienu ikanoga. Tukolanwa. Njara cienu ikanoga buru okwan ile goro pio buntezie. Irware turi antu betu utike tuona batwe. Kemi yako yonde nigota wala. Ria kana getu kaguma Meru. Kana getu akimeru kiongo pio. No ntomaro yaku yana muthamaki. Yachere muthamaki. Kyo yaku yachere muthamaki. Kinya mono kwa kana makwa mnene. Oyoyo tukayoyo kagaita aka nene. Kana bugwa bugavata. Ndakula tiri. Kinya mwana ku. Kinya kali akunene erwari. Kayoga itatia. Kayoga kanenia. Ria kayoga kala kanenia. Nabuthikire. Roko thakana kire kamwe ganya. Kayoyo kauga kwerwa turi au. Ria mono muntu akeya itera Christmas. Na Range Rover. Kana Land Cruiser yeji, kana ngari teji. Wewe kwiko lokete ko yaka toure ito Range Rover. Umenye uwokola ni familia ku. Tokolana ntweto. Okola ni familia ku owe roko Range Rover okomba na bao baku. Irwa toko ngire njoshi ni kuendelea. Celebration eto kubudhi na misiene. Eto kubudhi misiene. Kuke otweka uwe mwana muna na kongira njweti. Na hivyo ku. Owe korombo kelengwa ko lakana toto ndigiri. Ome kulani na baku na to yokulani. Ni makatema. Irware kana kage tukaweto kidole kindeke kakuma mukothima ngaya ngethia unthake kuma college William Samoei Ruto ya mwathani atethia aringithia kana gauka Meru kaukira woke okalani omekulani njiaro ciaku na mbeo ciao ciaku kila kina mana ntubetu kaba muntu ikaba mu kinya kenu ngai kabao ikaba muntu
Eruare miaka yonthe ikwenda tala yonthe. Cha miaka 15 ni kurutura guo. Batwe utegi ndo tuona. Mwekuru aina na batano. Na mwekuru ngenwe atena mwana. Pawito tu mayani. Na kinjo. Kana nala mushimukuru. Bakwathi mayani ne kumarugirira kumnemwe mwanko gorotha cha kuthima. Mwetonga akoya bara na ndiri babwe kila kilio narua ntena mbecha. Kabukana boka ntuko kiumia. Mwekorote na kana au chamaro nkere ane. Awe na toro tano le akana. Hali kwa nkori asiari. Ntoro asiari. Akana loi. Akana. Kaka wa maruna yawe amwele nkenda wele ngeito nyingonkia. Ukeiko kampana nteganto anabaita atia bakwa. Pondikera. Anto betu boko tokerwa ndo thirikari yetu. Kande na mwana mongo. Mutunga na mwana mongo. Mtoto ndikire na mwana mongo. Mweti yawe na mwana mongo. Kerema na mwana mongo. Raimu na mwana mongo. Zaitu na mwana mongo. Kele na mwana mongo. John Paul na mwana mongo. Katunga mutunga na mwana mongo. Na mporoleko. Eruare tulia barabara ichi anjito na Mikindori karati yani east. Tuna bara to anenkerwe. Eto karama maranga ala sirundi. Nende tenda. Eruare tulia ito kwa KMTC Mudhara. Eruare tulia ito kwa barabara ya Mikindori kuna tatidine rundi. Eruare tulia tuna barabara ewetwa misimukuru KK Mwethe Mikindori Ngaus mwanka viti. Eruare tulia tuna barabara ewetwa Kiolo Erindiro Gizo kuna terundi. Eruare tulia tuna KMTC tuna TTI tuna fondo bausi sikwa kosia 800 million. Eruare tulia mtoko Mikindori yokinya first floor 322 million ambaye wakwa ngiakumare anabokwa batakwa. Boko loi na itarachawa intobito onekana bione kale itara kidhuri kindeke. Tingeke vile mpelo ntobetu. Nebo ndo kono ntobetu to watanire to kiama. Na kiama kiki enwe tendwa. Ngai nkwere Mulungu are uru. Ake Mungu siwezi. Na manto Afrika kabanga tukeya waliko. Ah butongo tanabwe bwana. Owaliko. Indio ndi kwota yenu. Pondikera. Na tiketi zenu butegera Nairobi. Obishiri ariko. Obishiri ariko. Keda kwe magamba kadharo ya eshina na Kimathi na Kobia. Tukeya waliko. Na tuna masinari. Tuna TV. Eje ndio eje. Ewata mangamo yale. 101.20. 101. 101.20 dhiri. Na tuna TV area. TV national wide. Tuke Signet na Pang. Into leningana. Nibo bote yakwo, bokanji yakwo na ya time yenu yosiendia. Wata mtu bote nduru ini nkare yaga. Bwana CEO useme hiyo. One hour on radio every week. Kile bada bulami antu badatu. Bada bulami antu badatu deni wondie. Bukae wakanya badatu. Tuna kwa ronantu. Nonto no kato tewe kiamba kimwe. Na ora ka number 1. Na number 2 we no to kandi uto wange bantu yawe. Uti muntu kwa ora. Enyomwe. Kwa antu badatu kwa ibwa muno. Kento bondikera. Na nkenda obwera. Nkabo kirenya. Inya ya omapio yani aibo kumemporo huwa ndapora nkabo ekirenya kwa lazima haikwambio nkabo ekirenya kwa lazima na inkwenda kanisa rabo waita yonze kinyaro yo kana ukekana matukwa ile olo ama wa mnenkera code ekiama Ash. Oringa Ash. Ukiedhi musienu. No, star, sorry. Star. Star 509 hash. Call. Nandi wata mudhia. Mwankawe pini yeku. Nandi wata kanisene.
ukairantu *509 ash ukena manga muthia ukae wapini yao heku na wona kirega limwe kuja na time ukora ya time ukora mbio na kokwe ngwatere na kokwe nene imana babwe amen na kokwe nene imana babwe na nkarutangwe na babwe utuko na muthanya na nkabotevia kurutangwe na nke ya kwenu antoba muimbe beche bitakwo nema antoba muimbe beche bitakwo antoba chuka beche bitakwo kona sionde antoba daraka ibeche teterakwo very good antoba tiania torabo de tiania wesikana istwenabo egembe centro yoimochie egembe south eunenja bore hiyo ni makao makuu sema ndio baba novimenti kwa mwore koiko wetu bondikera egembe central egembe north egembe south tigania east tigania west bore novimenti central imenti na south imenti na mara na gamba ngombe na tharaka sionde otionta akinya ankendelea wita kwa ntu betu na mudhambe no yo mara nibo tukanobwira ntu betu nkabotevia na nkarutangwe na babwe utuko na muthenya na nkawatana na babwe na nimesema asanti kwa candidate wanopeu kuya kuungana pamoja ndio tuweze kufanya kazi pamoja na tunaenda kutangaza very soon NDC National Delegate Congress ya watu 5,000 kanabo kwa ntiomba tuweta kubuvia NDC eyastura Meru na Kenya mzima ni kweli Morongo na kwe mwadhari udharime nabo karie nabo mulikire amen weka mkono tumanie mkono kyako na ititoroka weka mkono arame no peu kinyaka wakoi no peu wajatha Ruto no peu wajatha Kivure no peu wajatha Mpuru no peu wajatha Delegate vetu no peu wajatha peu no peu kinyaka wakoi no peu kinyaka wakara no peu kinyaka wange no peu wajatha Kanithi no peu wajatha Meru County no peu weka mkono no peu asante bwana Karoti, thank you so much. Yes. Karaiko kale katoto mukami ambira njala siawe hii mikono yake ilikuwa nataka 3 million Kenya shillings ndara mukami anipe nafasi si ndio katema lakini njara yakirwa hii mkono wa mkami inenukaga hebu inenuka hii mkono wa mkami ilivunjwa na gari kakiwa katoto uko ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa barabara sio gari. Ulifanya nini? Kwa waya ya stima. Aliangukia waya ya stima ikakatwa. Now anahitaji 3 million Kenya shillings ndio iwekwe, na hii nataka iwe project yangu. Katiwo kirangenda kumakeba himaro lakini nakura lakini nambi mwadhani anisaidie nipate 3 million mwana bu ngaya ntevye bona 3 million nankumwira agaekero sukuru are ete ngachwa minta tafuta nafasi meza midheka yukia na mbewe
andika twachwenjara onge nkubunda vile nkubuna kumenya yoju naonge ndoza njamani na muramiruki okuma egembe central togena weka dalwa inyojo ngata ruongo chwanjara heloi kaburi watabwe Purwata babu lui. Uni akuina ndara methuri. Ndiara. Ndara murungu baba methuri ya umadhani. Iyo dhambia mwana o ona njara. Amen. Kabenya nkara kavinge beyond the. Nga make sure. Njara iwe tatia. Na Mungu atanipa uwezo wa kutafuta pesa ya kuweka hii mkono. Na Mungu ameanza kufungua milango. Hata kabla sijatoka hapa. Karibu mami, thank you so much. Na utalia tena. Kwa mami ni bwana. Thank you wabadili. Maandiko chaku jaugite bira byonde tukarijana gushokia nkatho. Na nandi turia muthenya juju na arua twikwira ibwega no ntore ndi tukuria byokuria society yetu na miri yetu tukuria bya siasa na riu tweta kuria bya miri yetu bitherie no byagirie na nara byumite muthungu Israeli ubitherie no byagirie na kinyamiro yetu twembure kungana baba ndikienda tukomba uketha biega bibiega na tukutharimithia kinya kia megetu kia no pe umwathani nuntu nugutegera kuona tukaraga jana batena bangina kana ana bantigwa twarita ngugi ya ntigiri tugacoka tukaringwa rwati rira kinya ribya kuria na ndi tukwenda kuria kinya bya kisiasa na tugisoportaga kinya leadership yetu party leader na atongeria bao our president na kinya vice president maandiko jaku jari twira ndene ya Romans 13 tuti na twathikirane ne beto ni kwithira ni Murungu baete utongeria bu nikienda bakamugwatia ngugi na kinya rushurira batha banengeri rwene nkairwa rwa gukanukia ndemi na batu baratonoki na twitikite ruteto ruru tukerwa twinyinye na tubathikire nikienda rushururu tikeja utugwira baba tukutharima nabo tukubatharima na jau John the party leader wetu alinda aromba na kinya Mr. Kimathi role rungu rwa office and deputy president jau John the baromba na bauga ubojuririe na indene litola Jesu ndaromba na ndetikia